جارێکا دن پرسا ریفراندۆمê hatiye berbehsan lê vê carê di rewşekê de ku aliyên siyasiyên herêmê bi taybet partî goran bi sedemê êrişeyan ve berhevnînên li ser mêza gotûbêjan bironên. Arif Teyfur endamê Mekteba Siyasiya Partî dibêje dinhada Mekteba Siyasiya Hizba wî Rast Partiye li jineyekê pêk bîne li ser wêyekê pirsa seredana aliyan biket. O dibêje eger tevgera goran berhev ve dige li jineya wan da birûne wî çaxî wan jî amadebaşî têda ye. ئێمە پێمان خۆشە کە هەموو لایەنەکان با بەشدار ببن لەگەڵمانە بۆ ریفراندۆم. ڕاستە لایەنەکان داوای بازێکیان دژی ڕەفراندۆم نین، بەڵام داواکەن بازە مەسایی لێشکە بکرێت. ئەو مەسایلانەش ئینسان نەتوانێت لەسەری دابنیشی قسە بکە لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان بەیەکەوە دابنیشین هیچ مانعێک نییە بە دەتوانین دابنیشینە مەسیمانەمان. ئێمە هیچ مەرجێکمان نییە بۆ دانیشتن لەگەڵ گۆڕان عاسێ بۆ چۆتە سەرەوە و نایەتە خوارەوە. Yekemcivîna lijina referanduma partî di gelêketî dibe û wiha biryarên li Çîrvan Barzanî cêgirê serokê partî serokatiya lijinê biket. Herçî tevgera goran e ku di nihada li piştî rêgirîkirin ji serokê parleman ku lê pişka wan e berhevnîne digel partî da birûnêt. Ev jî di demekî de ku niha goran wêketî min jûlî vajokina li ev hatina navbera wan in û goran dibêje dûra axiftina wan dibe li ser pirsê. ئێمە جارێ ئەم مەوزوعە مەسەلەی ئەو ڕێککەوتنە ئیشی ئەساسی ئێمە بە ئەوە تەواو بێت لەسەر مەوزوعەکانی کە قساکەی سەردان و یا سەردان نەکردن ئەوە کەوێتە دوای ئیمزاکردنی ئەم ڕێککەوتنامەیە. کە پژگیری ڕاپرسیەکەین و پژگیری ئەوەکەین کە گەلی کوردستان بتوانێت بە شێوەیەک ڕای خۆی دەربارەی مافی چارەی خۆنووسین و مانەوە لە چوارچێوەی عێراق یاخود لە دەرەوەی عێراق دەربڕێت. ئەم مەسەلەی زۆر گرنگە و پێویستە ئامادەکاری تەواوی بۆ بکرێت. Eger alî li ser pisa referandûmê rêk bikevin carê aliyên din maye ku berheviya xwe ji encamdana prosê nîşan bide, ev jî komisyona bilind a serbixwe hilbijartin û rapirsiyên herêmê ye. Peyvdarê komisyonê dibêje heye bi fermî li ser vê pirsê nahatine haydarkirin û dibêje eger niyazeka bi vî awayî hebe pêtivê bi zûtirîn dem bêne agedarkirin ji bo yekê bikaribin berhevkariyan ji bo bikin. تا زووتر ئێمە ڕابسپێرین بێگومان ئێمە پرۆسەکە زووتر دەتوانین ئەنجام بدەین. بێگومان ئێمە هەموو ئیجرعاتێکی پێویست بۆ گرتنەبەری ئەو پرۆسیە دەگرین نەبەر، بەڵام ئومێد دەکەین کە وەکو جارانی پێشوو ئامادە نەبوونی کۆمیسیۆنی باڵا بۆ هیچ پرسێک نەکرێتە بیان بۆ دۆخستنی ئەو پرسەیە و پێشتر ئێمە ڕابسپێر دەین بۆی کە ئێمەش وەکو لایانی جێبەجێکاری ئەم پرۆسەیە بە تەواوی ئامادەکاری هەستین. Serhildana pirsa encamdanê referandûmê di demekî de berê Mesûd Barzanî ku li nozaya aba sala derbas bûyî ve nêrînên cuda li ser postê wî çêbûne, di çavpêkevnekê de digel malperê Elmonîter da ragihand. Beriya encamdana hilbijartên Emerîka ku maha tişrîna duama dahatî birêve diçin, referandûmê li herêmê encam didin.